mabungahong kagabhion mga igsoon. Kumusta mo diha? Okay, so this evening nanapoy ng utana na to di ay no, di pangutana na usab ko ba pa-advise kung unsay angay niyang buhaton. So ang iyang pangutana makita niyo diha sa kuan sa screen. Mao niyang pangutana igsoon ko lang basahon diri no. Ang sulod sa akong kasing-kasing kapungot ug kalagot. Okay? Sa akong kaaway, unsa man akong buhaton para makalimot ko. Oo, dugay na nahitabo 28 ka tuig na niagi hangtod ron wa gyapon ko mahimutang. So mao ni ang pangutana. So actually daghan ni siya og gi-share nako pero kanila nga punto nga question niya akong tubagon no. Sige mig chat ganina. Nya mao ni no. So ang ihang gusto ipaabot is ang iyang kasing-kasing ba no. Imagine 28 na katuig nga nahitabo nga sakit kaayo but still even today gidala-dala niya igsuon no. In other words na ay napag-pain sa iyang kasing-kasing nga dili siya makadawat. So mo na hinungdan nga wala siya ka-move on kay unas tanan wala siya kapasaylo no. So akong tubag ani igsoon ako nakasinati sa kuana no. Nakasinati sad ko nga naitaw nakapasakit nako. Actually sa akong testimony di ba na ako'y gi-share sa akong testimony nga ningabot sa akong kinabuhi igsoon nga naglista jud og 1/4 nga papel. Nya na ako gisulat dito tulo ka tawo. I mean upat ka tawo dito akong gisulat niya. Nanaad ko sa akong kagalingon nga basta gali ma-pulis ko ipang-salvage na ko ni. Mo na akong kuano, bantay lang mo mahuman na ko. Birahan ta mo na akong kuano so nagtago kog pagdumot og kasuko anang tawhana. Wala man ko nag-expect nga akong ma-encounter si Lord. Dili ma-encounter sa personal lang ako kay Espiritu ba ang Ginoo no? Espiritu siya. So na-encounter na ko ba ang presence ni Lord ba? Dili man siya nato makita pero atong mabati nga naagyo ang Ginoo igsoon no. So sa dihang ning surrender ko sa Ginoo no. Akong gibarugan ang kuan manggod, akong gibarugan ang Revelation 3:20 ug ang Matthew 11:28. Ang Revelation 3:20 nagaingon diha nga naa daw siya nagbarog sa pultahan sa tong kasing-kasing na nuktok no. Kinsa ka tong moabli niya mosulod sa siya. And of course, once si Lord musulod sa atong kinabuhi, tabangan ta niya ang saon pagbag-o. Tabangan ta niya igsoon nga makamove-on ta sa grabe kalisod nga sitwasyon. Tabangan ta niya igsoon nga unsaon pagpasaylo sa tawo nga nakapasakit na tong maayo. Kay siya Dios man sa gugma. So, di na to na mahimog ato-ato ra. Lisod pasayloon igsoon labi na gipasanginlan ka, no? Gidaot ka, gimagamahan ka istorya nga dili tinuod sakit kay na. Nya gibuhat na sa duol sa dughan nimo. Sakit kina. So mao na igsoon nga kinahanglan taw grasya sa Ginoo. Dili ni madali-dali pagpasaylo kung sakit kaayo ang lang gihimo labi na gipasanginlan ta dili tinuod. Dili na madali-dali og pasaylo na to sila. Kinahanglan ta sa Ginoo. So kung gihimo igsoon wa na pud ko mag-expect nga ako siya mapasaylo kay actually honestly daghang mga barkada na kuning ingon nga ako'y palitan na ba no. Ako ray mo trabaho kay nga naman ako inan nga ako ning patilawon sila no. Mabot ang panahon mao ni mga daghan kog mga panaad no, daghan kog manaad mga igsoon but wala ko mag-expect nga katong time nga nalikoy na bitaw ko kanang nadaot na akong utok ba na drug overdose ko atong time kunya mao to ingon sila makita na ko nga magistorya na daw ko atubangan sa kahoy magistorya na ko nya. So mao to wa ko mag-expect nga katong time nga nanako sa peak di ato nga mahadlok na ko bisan anino na ko. So mao to nga time nga akong gisurrender tanan sa Ginoo no. Mingduol ko ako may ming step forward padung sa Ginoo no. Ako Lord tabangi ko. Baguha ko kay murag lain na jud kayo kung pamati ba no. Wala na ko ning suyop 3 days Ginoo pero nagpilit akong singot. Di ko mahiluna bisag unsa kuyaw-kuyawan kog akura nya 3 days na to 4 days wala gyud nauli Mao to igsoon nga akong gihilak tanan sa Ginoo gisurrender. Nakigistorya ko sa Ginoo sa kinasingkasing. Yes, dili man nato makita si Lord because He is Spirit. Diba? According to the Word of God, ang Diyos Espiritu. O kinsa katong magsimba kaniya, magsimba sa Espiritu o kamatuoran. In other words, magsimba sa tinud-anay, tibuok kasing-kasing, wa man nato siya makita. No? Pero ato yun siyang istoryahon ba? No? So mautong, sadang akong gisurrender tanan sa Ginoo. Mao na to. Ako na feel ang presence ni Lord. Yang gugma nga ning overflow na ko. Iyang gugma nga awas igsoon sa akong kasing-kasing kay of course our God is the God of love. Sa diyang muduol ta niya, musurrender ta niya igsoon niya atong iampo ng tao nga nagkapasakit na tug maayo nga grabe kalawom sa samad nga iyang gi-create sa tong dugan ato na siyang iampo no.
siya dang imo na siyang iampo igsoon matingaka mag-anam-anam ug mura bitaw build up ang love nimo niya. Imbis nagdumot ganiya matingaka igsoon nga mura maggaan mura man og nawa akong kalagot niya ngano man tungod na sa gugma sa Ginoo. Kay once muduol ta sa Ginoo igsoon atong isurrender ang tanan, magpatabang tang Lord. Di ko ganahan ni magpuyo sa pagdumot kasuko. Tabangan ta sa Ginoo igsoon din. Magpaduol ta sa Ginoo ang iyang love mo overflow na to, iyang laba mo overflow. Mag-awas to kasing-kasing. Ako na ning balik-balik. Once ang gugma sa Ginoo mo awas sa tong kasing-kasing, there's no room for hate. There is no room for anger or hatred. Ngano man gugma man sa Ginoo ang nag-awas. Nya matingala na lang ta igsoon. Pareha nako. Matingala na lang ta nga bisan ang tao nga dili angay higugmaon or pasayloon kay sakit kay ang gihimo nimo, sayon ra siya pasayloon. Actually igsoon katong tawhana nga akong gimin is ako tong gibaharan, bantay lang ka. So siya mismo sa iyang kagalingon kay bawo siya nga nakoy treat niya. Mabot ang panahon bawsan gyud ka. Abi mo igsoon the moment nga na-encounter na ko si Lord, akong gisurrender ang tanan sa Ginoo. And then na-feel na ko ang love ni Lord nga ning overflow sa akong heart igsoon. Ako mismo listen carefully. Ako mismo ang ningduol niya. Gihunungan ako siya motor. Dili na ko i-mention og kinsa no as a respect. Gihunungan ako siya motor brad sa nagpa-advise ani. Kuratan siya kay abi niya bunalan ako ba. So ako siyang gagbayan, ako siyang linan nga bay may tawag no. Abay kanang katong mga nangagi na to nga mga bikil ba no, mga conflict na to. Ningagi na to no, ningagi pila na to katuig ato na to kalimtan. Amigo ba kita no? Actually igsoon kanang tawhan na amigo kay nako og suyok ba no. Sige mig-jam suguon ako nya basta naay conflict na nahitabo sa mong both of us. So ako siyang giduol gagbayan ko bay. Ato na tong kalimtan tanan naman tay bingkil sa una na to agian na lang nato no. So okay na kay ta wala na hidumtan na yan. Kurat siya mga igsoon, nakurat siya niya nanambi siya sa laing barkada nako. Ingon siya unsa mo to James so ingay kalit magduol na ko niya. Amigo naman may nagsitol may bisag ako may dakog sa niya pero siya may nakigsitol tanawa igsoon. Ingan na ang mahimo sa Ginoo. Once imong tugutan si Lord mga ikatabang Lord sakit kayo unsa gingon dire? Unsa man akong buhaton para makalimot ko duol ka sa Ginoo igsoon no? Para makalimot ka sa mga samad kay yes dili na ordinaryo nga pain. Grabe nga samad pero the moment nga mo get closer ta sa Ginoo igsoon mo duol ta i-surrender magpatabang ta Lord tabangi ko matinga ka bisan ang tao nga suko kayo ka udi siya nga higugmaon sayon ra kay higugmaon tungod na sa gugma sa Ginoo. Why? Kay nature man gud ni Lord igsoon nga He is the God of love. Ni mao ni mo timan-i igsoon timan-i ha brad siya gingon dire nangayo ka og tambag unsaon nimo nga makalimot ka kay 28 na katuig imong gidaladala ang sakit ang pagdumot ang kasuko brad. Ako i-share nimo mao ni yes tinuod nakasala siya tinuod nga naa siya gibuhat nga dili maayo nato ibutang ta lang pero atong timan-an igsoon nga kita sad makasasala kita sa dili angay pasayloon ug higugmaon sa Ginoo pero still gihigugma ta gisambot ta gipasaylo ta sa Ginoo. Amen. So mao na to una na lang na brad no mao na to nga kita once upon a time okay usa sa ta ka mga banggiitan nga mga dautan makasala apan gipasaylo ta sa Ginoo. Iman Brad na lang ko i-share nimo mao ni ningon ang balaang kasulatan kung dili ta makapasaylo sa atong kaaway dili sad ta pasayloon sa atong amahan nga naa sa langit. Amen. So let's spread love no. Yes, this time sakit pa na kayo pero iampo na kanang tawhana nga nakapasakit nimo. The more you pray to that particular person nga naka-cause og lawom nga pain nimo, matinga ka the more nimo ma-feel ang love ni Lord. And then sooner or later ma-realize nimo nga sayon naman day pasayloon. Kay mao sad na akong nasinati. Amen. So nga na brad no, paduol sa Ginoo pang ayog tabang kay ikaw ra di jud ka ka-move on. Once dili na nimo i-release ang forgiveness. Sama ra nga ikaw na priso ka. Mura kag piniriso na bati kay nang napriso ka no mura kag napriso tungod ana. But kung imo na siya mapasaylo igsoon mao ni nindot kayo magmalinawon imong kinabuhi niya matulog ka nga linaw kayo kay ako nagtuo ko once ang usa ka tawo na ipagdumot sa iyang dughan. Once naagay tay pagdumot sa isa ka tawo na to dili ta ka straight og tuog. Kay ini close sa imong mata imong eyes mga igsoon the moment you close or we close our eyes igsoon automatic ang una mosulod sa atong utok
kanang tao nga gikalagutan mo. Apan kung naka-release kag forgiveness, imong siya gipasaylo bisan sakit kayo niya, imong gidawat ang sitwasyon kinay tabo naman. Makapasaylo na ka, lami kay mong tugo katinindota linaw kayo. Amen. Nga na brad, no? Mauna akong ikasulti o ikashare nimo brad nga galisod ka. Yes, lisod nimo, pero ang lisod nimo sayon kay nas Ginoo. Duula lang siya, timan siyang Diyos sa gugma. Og andam siya mutabang nimo aron ka mao ka mahigugma sa taong nakapasakit kanimo maayo. Amen? So, maura na brad, akong ika-share, ikatambag. God bless us all. God be all the glory.